Dumela Mui o amoetswe ho leihlo la setjhaba. Dipalopalo tsa moraorao di bontsha hore batho ba ka bang 350,000 ba lahlehetswe ke mesebetsi kotareng ya pele ya 2026. Phirimaneng ena leihlo la setjhaba le etela lekeishene la Everton kgutlo tharo ya Lekwa. Re buisana le rakgwebo ya kopantseng tjhelete ho batho ba amohelang 370 mme jwale ba na le kgwebo e atlehileng. Good evening. 350,000 jobs were lost in the first quarter of 2026. Tonight we visit Everton in the Val Triangle, where the community has established a bakery with the 370 government grant. Moruo wa makeisheneng o etsa tjhelete e kalo ka 900 billion ka selemo. Le ha o le jwalo, bothata bo boholo ho batho ba batlang ho qala dikgwebo ke tjhelete. Baahi ba Everton, borwa ho Johannesburg, ba ipopile ngatana e le nngwe ho qala kgwebo ya borotho. Borotho bo theuwe hodima di-values tsa rona as a black community ho ikemela. Hantle taba kgolo ya isinkwa setho ko ikemela. Hona jaanong re sebetsa se re le plus minus state. Jwale e tswela batho molemo ka hore e create mesebetsi. Abe umuntu ohleli usampele ngwasebenza. Kodwa ngikwazi ukuthola umsebenzi namhlanje. Yabo nami sengiyakwazi ukuthi enganeni ngithi ukufaka okuncane. Everton ke le leng la makeishene a kgale mona Gauteng. Lekeishene lena le haufi le Vereeniging kgutlo tharo ya Lekwa. Re tlile setsing sa mabenkele se bitswang Sakis ho tla bona kgwebo e bitswang Isinkwa Sethu le butsweng dikgeding tse mmalwa tse fetileng. Kgwebo ena ya atlehile haholo, mme monghadi Sibusiso Ntsele o re bolella ka moo kgwebo ena e qadileng. Borotho bo theuwe hodima di-values tsa rona as a black community ho ikemela. Hantle taba kgolo ya isinkwa setho ko ikemela. As a black community wa tseba ngwaneso, we are the forgotten ones. Ha ona mo re participate teng in the economy. So motheo le sepheo sa isinkwa setho ko ikemela ska morabe wa batho ba batsho. Good morning. Baahi ba tsetetse di 350 hore kgwebo ena e qale. Ha re guaranteed hore o ka bana le 1,000 kapa o ka bana le 5,000. Guarantee re na le yona ke 350. E leng hore nna ho ya ka nna ke bona government ya rona re sebeditse haholo. Wa tseba why? Because ha hona motho a sa ifumaneng. It is only from us as a community re bona jwang 350. Wa nkutlwisisa, as a collective ngwana mme we can do a lot. Impa ha o le 350 to re tla etsang ka yona. Because ha o inka o le mong o kena ka yona shopong 5 minutes later I fedile. Impa ha re ka inka di 350 really 5,000 ra di beya mona motho ha di bala ke tjhelete ngata. Re botsitse monghadi Ntsele hore tjheseho e kana ya ho tsamaisa kgwebo o e fumane kae. Nna mme wa ka o nrutile Joburg. Ntatwa ka ona stocka di moto ha ke tsebe kapa di tsebana tsena tsa ka tse baketeng tsena tse kenywang ka hara di toilet hoba tse nkgihlang toilet ha monate. Ntatwa ka ona rekisa ntho tseo wa bona mme wa ka yena ona stocka diphahlo ana lo nruma hore a ko yo ntate semamang o misetse skipa and ke bona hore man skipa sena mme wa ka ana se fitla o se rekile ka bokana ntate semamang o patala bokana. That's when I understood the value ya value chain ya transaction ho rekisa hore ha o rekisa o kgona ho iketsetsa tjhelete. Bophelo ba ka bo qadile moo. Ke qadile moo ya ba ke taxisetsa diphahlo ka hola jwalo ho fitlela be ke kene property. So ha ke kena ka ga property ke mo he ke boneng tjhelete ya mannete hore yo bana ba morabe ba phela batho bana ka dintho tse le reng keng rona ha re kgone ho atumela platso. Diphephetso di bile ngata ha ne a qala, empa ha ka nyahama. Batho be ke tsamayang le bona ba isinkwa setho ke batho be le reng ba qadile le nna from khale, and ke batho be le reng majority of them ne ba nkgesa ba re ke scam. You understand? So ke yona journey e kgolo ke fitileng ho yona. I mean a re bua ka diamond, for it to shine e tlamehile e fete ka ramollo, e tlamehile e khatwe ka thata. You understand? So if you want to build, you need to be strong.
mme Pinky o thusana le Ntate Ntsele kgwebong ena. Ntate Ntsele o latla a tjhakela kwane complexeng sa Kids Shopping Center. Re ne re hula ka tjhatjha se re setse ka shopo tse pedi. And then ra bula saloon hape ra thola hore ha re sebeletse, and the bakery le yona ne re sa kgone ho reach target. Ntate Ntsele a batla ka toro ya hae ya Isinkwa campaign, and then aba fuwa bona monyetla wa hore a sebedise complex hore a tswellise toro ya hae pele re e bone e phela. Ke hopola fela hane a rona o tlo create mosebetsi, and then ne re sa e bone hore e tla etsahala ka 350, but itse ha re fa toro ya hae hore ke batho ba kopantse matsoho e tlo ba stokvel, and then o wisha hore e be vale kaofela, shopo tse kwetsweng, building tse ahuweng, ho kenwe ho sebetswe ho bule di-shop, batho ba reke ba supporte dintho tsa batho ba batsho. Mme Pinky o re pele ba qala kgwebo ya borotho o ne a na le saloon le neng e sa kenye tjhelete mme ile a kwalwa. Pele sa kisine re hairile batho ba ka bang 6 to 7 e le labor. Hona jaanong re sebetsa se re le plus minus 30. Jwale e tswela batho molemo ka hore e create mosebetsi. Le hore e multiply 350 ya ne ba e kgola e ne sa be borotho tafoleng kaofela, but se bana le di-salary ka ntle ho 350. Re buisane le mong wa basebetsi ba Isinkwa setho. O re o hirilwe ka morago ba mme wa hae a tsetele 350 kgwebong ena. Umsebenzi engiwenza cha mina ngiyabhaka isinkwa, ngifunde futhi khona la ekhaya bhaka isinkwa, ngibhaka amakhekhe nje, kuningi siyakwenza. O re sa la fihlile mona kgwebo e a hola. Siyasebenza ngempela ngoba manje sisakhona ukwenza isinkwa more than 5,000 kwezinkwa yabo. Siyakhula impela kancane kancane. Umphakathi ujabulele kakhulu ngoba uyabona ukuthi hayi okwenzakalayo uthuthukisa nabantu, ukuthi wonke umuntu engakhona ukuhlala ekhaya sibe nomsebenzi. Uyasiqoqa nje kahle kahle kakhulu yazi. Pele a fumana mosebetsi mona o ne a dutse fela hae, empa kajeno o kgona ho kenya le bana sekolo. Cha bengumuntu ohleli nje kusami phela ngiwasebenza. Kodwa ngikwazile ukuthola umsebenzi namhlanje. Yabona nami sengiyakwazi ukuthi enganeni ngithi ukufaka faka okuncane. Maikutlo a hao ho tswa leqepheng la rona la Facebook a latela. Ho ya ka Stats SA, batjha ba bangata ba amohela tjhelete ya thuso ya mmuso. Just after COVID, we started to see the young ones, especially 18 to 24, the numbers tsa bona tsa ho ba le access to grant di increase. And largely the driver ke the SRD, which is the 350, because bana ba na thola na di 350 because na ba sa khone ho sebetsa and ba sa khone hona lo eskolong. For the past 8 years, re ne re kry number tse di dulang around 3.4, 3.5, 3.6. This quarter e dutse mo 3.9. So ira o bolella gore re na le batho ba bangata ba loreng ga ba mo sekolong, ga ba go mesebetsing, and o sa ba mo training. So already e ya go bolella gore in the next few years, if we are not dealing with that number, we may find ourselves for re na le batho ba loreng ga ba na ga ba na skill sa ho sebetsa, but then also ga ba na le education because they are not part of the education system. Isinkwa setho e qadile kgwebo ya borotho fela, empa jwale ba atlehile mme ba butse selakga le lebenkele le nang le disebediswa tsohle tsa lapeng.
when I first started ho fana ka idea setjhabeng ke ne ke bua ka borotho empa ke ihlalosa hore ha re e senkwa le wena o re borotho ha re bue ka literally borotho be re bojang re bua ka ntho engwe le nngwe e re e jang wa nkutlwisisa ke ka ho slogan sa rona se re motho ha aje se mo jesang so ntho engwe le nngwe le nteng ka tlung e ka ba lebese e ka ba metsi a rekiswang e ka ba fish oil e ka ba everything e le reng wena mme ha o fitla ka tlung wa e kopanya hore bana ba je ke ntho e o jesang jwale at the end of the day re lokela hore re branch out ho dintho tsohle tse re di jang le ha o na le borakgwebo ba kang Tate Sibusiso ba hirang batho dipalopalo di bontsha hore palo ya batho ba hloka mosebetsi e nyolohile. Quarter e re buang ka yona re bua ka quarter e le re tsata ka January up until March and then the numbers re di releasitseng di a bontsha gore mo South Africa unemployment ke sale a big challenge especially for rona ba young ones ba loreng ba bangata ba tla ba go fetso kwala matric tsa bona ka December ba excited ba tshwere di certificate ba ya universities ba batlana le di space because of we don't have many universities ga ba thole space go universities then ba entera re bitsa labor force but basically ke ra gore ba market ba batla mosebetsi but because of economy ya rona I golo ka percentage e loring we all probably wish the national development plan e re bolella gore economy ya rona tlamile gola ka 5%, economy ya rona e gola ka below 1%. So the young ones ga ba tlhalla ba fetsa ngwala matric ba graduate le di certificates tsa bona ba batlana le mosebetsi ga ba thole mosebetsi because absorption rate ya rona e sale ko tlase e sale below 40%, so ha re khone absorba batho ba bangata ba ba tsenang ba batlana le mosebetsi. That is why how ka sheba the 8 million which is the official unemployment rate every tracker from the NDP wa sheba gore batho ba how long have been unemployed, it's almost more than a year. So re na le challenge ya unemployment and then gona le ba reng ga o sheba mo dipalopolong tsa rena ha re present re bua ka 3.9 million people ba reng ba lositse hope re ba classify gore ke discouraged job seekers. So and the reasons ke gore within the communities tse ba dulang mo tsona a gona di opportunities tsa mosebetsi. Stats SA e re batho ba bangata ba hlokang mosebetsi ba iphedisa ka ho qala kgwebo tse nyane. Ha o sheba dipalopalo tsa rona di a bontsha gore batjha ba rona especially in informal economy or informal sector di a bontsha gore ba thoma go kena into that sector. And I think in this case the young person o loreng o startile bakery ke yona I think e bontshang gore le di number tse re di bonang and re bona le over time re bona gore no informal sector ya create mesebetsi in South Africa, although ga e create mesebetsi mengata compared to formal sector. And it's largely because of the structure sa economy sa rona the way e leng ka teng. But an informal sector it is a sector e loreng e ka gola and batho ba rona ba ka kena mo yona. Taba e thabisang ko hore kgwebo ya makeisheneng le yona e bapala tema ya bohloka kgolong ya moruo. Anyone o loreng o sebeditse for an hour it doesn't matter whether ke formal or informally motho a rekisang whether ke makwenya or ke di apple or ke di peanuts ke party ya the people ba sebetsang, so re countile about 16.8 million people ba loreng ba sebetsa. Dipalopalo di bontsha hore tlhokeho ya mosebetsi ke sesosa sa bofuma le ditlolo tsa molao. Kgwebo tse nyane di thusa hore batho ba seke ba qetella ba ikamahanya le diketso tsa bonokwane. If unemployment rate tsa rona di bontsha gore bomme ke bona ba sufferang ba vulnerable to unemployment rate, at the same time they are also suffering from crime actually the assault the victim and within the household. Ya re bolella gore there's more need to be done and ya re bolella gape gore our girl child o loreng
ga o sheba dipalopalo tse di tswang Home Affairs ra bona gore di-teenage mothers ba ya ba yo registera bana ba bona ko Home Affairs, which means gore re na le hape le ona challenge eo ya the young girls tse ba le gore ba yo registera bana ba bona as young as they are, but at the same time ha o sheba hape le ko sekolong o kgona bona gore the reason why, because re na le survey re botsisang gore why ba sa ye sekolong, the girl child batla ga o sheba di reasons tsa why a sa ye sekolong ga ngata ke di family commitment, and then ha o sheba hante o sheba o thola re ke taba tsa re o tlhokometse either ngwana gae or ha ona le motho a kulang ka mo jarateng, and then there's a boy child and a girl child, we are most likely to ask the girl child to stay behind. So these are some of the challenges that are iragalang go community, and I think Rena as a National Statistical Agency, our work is to ensure that the country know these numbers, because without the numbers you are not able to measure, without these numbers you are not able to see the progress. But with these numbers we are also able to say where are the pressure points. Tshepo ke hore isinkwa sethu e tla tswela pele ho hola ho fihlella e ba teng naheng ka bophara. Ke lakatsa ho bona isinkwa sethu se jua ke ma-Afrika kaofela. Ke lakatsa ho bona isinkwa sethu grocery se le all over South Africa. Ke lakatsa ho bona isinkwa sethu se employer more than 5 to 10,000 people. Because if we're talking about 5,000 people, you multiply that by 4. Sentse re employ le batho ba 20, sentse re phedisa batho ba ba kae. Wa nkutla hore ke ya kae ngwaneso. So toro yaka go bona isinkwa sethu se hola ka tsele makatsang. Ke batla ho bona Vale kaofela ina kaofela di shopo tsa Vale di butswe di sebetsa. Hobane di building di ngata empa di kwetswe ha di thole support. Shopo kaofela tsa Vale di building di sebetsa, batho ba thola mosebetsi, ho supportwa borotho, ho supportwa any product e tla be etsuwa ke motho a motsho. E bang toro ya bathei ba isinkwa sethu ya phethahala, seo se bolela hore ba tla eketsa palo ya batho ba hirwang. Isinkwa sethu motheo ko ona wa hore re qala re bua ka borotho empa qetellong re tlo iketsetsa le diplastiki tseo tse packageang borotho. Flour ewe re stokang hona tjena re tlo iketsetsa yona, re tlo bana le diplasi. Motheo ko ona wa hore le ka shopong ya isinkwa sethu ntho engwe le engwe ka mane ha o kena it should say isinkwa sethu roll on, isinkwa sethu milk, isinkwa sethu maize meal. Kore motheo ko ona o taba kholo kore batho ba batho ba iketsetse. Keletso ke ena ho ma-Afrika Borwa a batlang ho qala kgwebo e atlehang. Ke kopa ntsha calculator, ke kopa ke bua le ma-Afrika Borwa ke ntshe calculator. Ke rata journey ya ka batho ba utlwisise. Ka hara Afrika Borwa we have more than 60 million people, and when we talk about 60 million people we are talking literally 40 million e ka ba rona majority. Wa understand re le batho ba batho. Now ha re bua ka batho ba batho, ha o ka beya 1 rand ka letsatsi, that means as a black community we've got 40 million every day. Now if re beya 40 million every single day auswaka for 30 days re na le 1.2 billion ka kgwedi re le morabe wa batho ba batho. Untjwetsa re ka 1.2 billion ha ona re ka starta di firm, ha ona re ka builda di company tsa manufacture ka ranta fela letsatsi le letsatsi re beya ranta. I mean o feta mane o fe motho 10 ranta isa mean anything where o feta beke tse pedi o fe motho 20 ranta. Tšhelete wa ha o ka e beya each and every single day ya ba di ranta tse 30 ka letsatsi re le 40 million South Africans. Ha ona mohlang re sa tlo bana le koloi ya rona, ha ona mohlang re sa tlo bana le company tsa rona, ha ona mohlang re sa tlo bana le di cell phone tsa rona, ha ona mohlang re sa tlo bana le next. Because when you sit back and watch, China e kena each and every day e re bontsha ka ho tlamele re ikemele. Ba rekisa metjhini ya ntho engwe le nngwe, batho ba rekisa metjhini ya ntho engwe le nngwe. They sell machines of manufacturing bricks, they sell machines of manufacturing shoes, they sell machines, they even manufacture weaves. There's a lot of things tse ba di rekisang on a daily on TikTok. Nna es Busontsele plan ya ka e kgolo se kana go jwetsa ngwaneso hore ha ke ya shebela mona ke shebetse kwa batho ba 1200 ha ile bona ba supportang le benkela la bona
re bua ka 2 ranta fela profit, re bua ka 18,000 ka letsatsi mme. Jwale e calculate 18,000 a we multiply ka 30 days ke 540,000. Who can give us that money? Ma-Africa, jwale nako e fitlhile. Se re le pointing ya hore jwale it's either we do it or we don't. Lenaneo la kajeno le fella mona kopana le rona hape bekeng e tlang ka labobedi ka hora ya borobedi ka phirimana hona mona ho SABC 2. O ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Lenaneo la rona le a fumaneha ho Facebook le YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang, mamela Thobela FM, Motsweding FM le Lesedi FM ka labobedi hoseng. Haebe kgotso.